Naka Bible Shaki Kena. Naka Bible Shaki Kena ngi priang sobhaya pi baro. Ublay uiet yangi. Haduk katno uiet. Tu nginyepet ya kani kajing hikai. Ha kaba mening kong kajing yadai ubria ba ublay kala long kaba bha bat kaba jan e. Henry kajing hap no ubria hakapam kapanya klat no ken ya kata kajing yadai ba jan jong u bat ublay. Ba ubria uhap bankit ya kata kapam bat namar kapam uduk no ken ya kajing em bam jukun namar kabai nong kapam kalong kajing yam bam jukun. Henry ublay uiet kata yang gibriu baro hakaperthei upha ken yo khon jong u jisu syakani kaperthei khnang ba ubriu unyo lat em da u lakha yo jisu syakani kaperthei bat hakajing long khna jong u uju iet ban singap kijing hikai bat kali shibun kijing kali hadin balapen baptis yo u jisu ulas dangken ya kajing syakri jong u udah hikai bat yalap keleng syapang kahima ublay bat shibun ki weiru kajing hikai ki bayadai bat kerukom em jongi udah pen petru ya ki bamatla upen yat yu berko upen tengen ni ki bas ngausi bat udah le ru shibun ki weipan ki kamba hau kada usyong ba urung sya Jerusalem gom us iem bat ki patba ki risa bat perta Hosana, Hosana, long balakerku, utau bawan haka keteng utrai. Markus kalnong kabashipho kadkhot kabashipho. Haki sngi bakhat du jong u haperthei ki patba hi ki jiet bat ya perta bansa nar phna yu u. Ujisu usya yap halo kading phna banket no ken ya ki pop jongi baro. Kajing shisha kalong ujisu ulayam halor kading phna Henry ulami pat na kajing yam. Kumta da uji suken na pen bahapat bat wan rak biang ya kajing yadai bajan hapdeng ublay bo ubriu hak babaro ubanget ha uji su unlat im na kabainong jong kapom. Nget ha uji su na batang da u pin yo ken ya kajing embam jukut.